Uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma imigambi y'abantu siyo Imana kandi nuko babigenza sikwibigenza Imana ivuze ngo yego nawe wavuga oya komera turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma Imana iguhaye umugisha nawe wakuma oya kandi irakugenderera kuko izi ijambo ryayo kandi nabwo igibesha oya none komeza utera imbere ibyo Imana yaduteguriye turi hafi kubigera turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma ibibazo tunyuramo ntabwo ari umugabane wacu iyo Mana dusenga iri hafi kudusubiza abandi badusemuka bazagaruka badukore mu ntoki kandi baduhobera turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma iyo twaca mu musozi Imana kumwe natwe iyo twaca mu muriro Imana kumwe natwe iyo twaca mu mugezi Imana iraturinda hari impamvu ituma turirimba hari impamvu ituma tumanika amaboko hejuru tukaririmba mwese nimuze tubyinire Imana yacu we kuko niyo Mana nziza iraduteza imbere yewe Daneri we komera humura ntacyo uzaba yewe Daneri we komera humura ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba we humura ntacyo uzaba 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 uri umwana w'Imana humura ntacyo uzaba komeza urugendo humura ntacyo uzaba biragaragara humura ntacyo uzaba turatera imbere humura ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba bene data mukomeze humura ntacyo uzaba hora humura ntacyo uzaba ceceka wikorere humura ntacyo uzaba Imana iri kumwe natwe humura ntacyo uzaba turatsinda humura ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba wakora cyeco nagaruka mutirebe kona aka akenyina why yes none kunje umugongo hapana kora iki turi mu quarantine so tuyine kushemerwa rahanga yes ana bagira ngo ambinire omjenye kandi ngugu eje ndachika ari haha mwine ndaka tutarakora kanisa wangu nogira ngo harebere byite byo karamukana naniza kumuhereza cyangwa ubwire ne kare ne arete imuhererukire bati katwere batugizire abaze mutaramukanya tuti okay nogamba ki tinyine shonga nakwakira program ninye nacira tugambira amazina abantu bajaho no uyote nkunda kugambira abantu burya hati nkwine ndene ngarike ngambira abantu amazina no cekore nkiwe yes murire mutabasebona banyabo abariyone bandeba mukama baherezo mugisha
kandi kanje nti mukama simwe nibanyeta Musinguzi Peterson Nsengiyumva ngo mazina ganje nashemerwa kubaha aha TV West. Nsengiyumva Peterson. Yes. Okay, na nini nza kuvuza gani mazina genyini cyo tumanyirire Peterson hatu wangambera wagagamba God. Nsengiyumva. Yes. Okay. Eno wamuhura Peterson omushongozi wa gospel outine omu Western kuno omuyabo abandi amukumanya so we mwine omu studios edizoba naza kuba natuganira buri kimwe cyone kingura questions so iwari aha program ori aha Facebook ori no tureba live gendaho buzo nkaho mubuze niza kuba nimbushoma rero nindeba time ye kiruho araza kubigaruka mubwa yetaruho tuza kuzomba niza kugacha unongambira answers and then nemba gambira so no utine Arizona za kwa natugambira aha bintu bingi bindabe nimbuza so nyigitaho ogumeho zaha Twitter following obase kutwegitaho orebe Peterson ekinde neza kumbuza reka tugendo omisho Peterson watugambira amazina gawe nahoramo izina otura no tubuzabuza Nsengiyumva Aza warigamba je mwana. Regaruka mpuretere. Eriyerio. To no gamburi nyangore and then tuza kuretera ibyo shongoro biryo mu Kinyarwanda twebuza. Hey, urufumbira ori kisenye no ryo munya Uganda. Ninga. Ukundeba ningamuri. Anyway, nyundi there is what we call a half caste. Yo mu half caste ninga sho kuba ineshaga mibiri. Biyo tubimanyira buri yo mukwasa ukamugira ngo oriki ati nyo half caste ati noreba nyo munyankore de nindi yo mu Kigade nindi yo mu anyway oruho shobora nkoko nabagambira amazina ganje nabanyita Musinguzi Peterson Nsengiyumva ngo mazina ganje nindugo murimbarira ntundu kutura nawe wazariwe apana tona zaronka nkazarwa warengo busero kambuko kagenda owanya ho kuru wambu iwe mbuza hina zaribwe na hina akurire anyway mu byamazima turi abantu abizire kare tukirya abana in fact no basa ko wizira utakukimanya muka exactly tukija turya abana so uriyo myayi twakuromu twashanga twinemo abanyabuzare twinemo abanyamukago twinemo ibanja so nbikikumanyisa ngo nyine ekikumpindura a full citizen of Uganda buri kimwe cyone kikwetagisa mbwe niyo munya Uganda utabanganze. Okay, yes. That's good kandi wakurura omu Uganda wakora buri kimwe tuza kuvuna nawo but then tutakagenzere munonga hare anyenda kubanza kareho no kitanduka kweshongora ntakamanyirege myaka nenga heyi wamaramu noza kuba no tugambira but ori kutanduka kweshongora nkahurira so ninyenda ngo tukiriya ringire they said kare torakuze n'abazire bawe is it true torakuze n'abazire bawe ninga nebyo abantu bagamba bayo mukaceshe nituimuka bajya ngo Anabela ari atubatakumanya amazina webare kumbuza kugira ngo nabariyo ni batureba bamanye who is Peterson amazima kirunyoti nyine tatana mawe. Okay, sorry. Tabaruho kandi kaza kwetegereza je kucenga je mbwe nuko myaka ya bukuru nashanga ndi toto orphan ntine mawe ntine tata mbwenu nayishanga ndiyo munsi ntyonko kundi oruwenka ndi nyenga. Okay. Nkabanye ho grandma wanje ningashi omukikuru wanje ruwabiri nazara tata nawe yafa so nyine ho aunt wanje na cousin brother wanje twenko munsi nibo bantabaro. Okay. So ahinkugambira ebintu byaguma kubyagumere najya ntimwe no manya the Kansas street because nganti no rukubasa ku ngono bantu kugira akakwata mukono gira hiwaye so nahinduka street kid. Okay, sorry. Naba street kid ahabwe mbere yabiregumire ntine urukubasa kugira takore anyambe ho ikineki kuba street kid okamara emyaka enga hininga shebiro a street nkamara emyaka 15 street 15 years. Yes, 17 years I was a street child.
yes hati numuza kumanya gice nyine icyo bakweta ngo amani garahanga erizoba anyway reka turije mu bintu ebiryoko bya cyo watugambiraho and then nsima mukama kureba ngo Peterson uryaha noje cyara abantu nyamwinshi naba street kids abakiryoko rino bajwekera rino tugambira reka turije ko tuzo mashemero so okatandika ryari kureba ngo okaraga nanka street wakanashongora ninga ukabanza kugira icyo wagira hotel n'wazo mukoresho okay webare bwanyuma yo kuruga street tindizire bwacera rumwe na ruga street nkarga street ahabumshije wankwatsara mukona kanyambara bamwita Apostle Wile Tumwine wa Holy Spirit Fire Church so akatuiha street abantu bakwikia tukaturiya abantu 50 we are 50 people turiya bana mbwe tukaturiya busigazi yatuiha street yatwara yaguma natuhereza icyo kuriya natwe kukabo kugira ngo omwana wa street nabagumire munonga kwikobwire bo kumuyamo cyo kwenda so abantu 50 bihireyo twasigara abantu 10 bahagarikaye okay so yatuguma natukuza natunecaringa natugambera mukore muti kanore bana pastor yaguma natuteka mwembe yo kushabana yo kunda rahanga yababero muziki yatandika no kuzore biconco byitu ebitwabire twine some of us twaturiya bishongozi abandi bari abatezi bompira abandi bari abakutera iziba kwete mburuje mu nyankore konkanka trumpets and whatever so ngoma abandi nangwa bagenda baza no mahe so noreba ngo ikintu kija cyaba cyangwa so ni musimu mushija warahanga ari mango ryo nandeba mukama muherezo mugisha kandi amongereho tuhindure kituri naho twargayo watandika yaro kweshongora naho bwanyuma yo kurugayo naye gita hamcharo wende bita Florence Musimenta Florence Musimenta no mcharo wa ishongwire turi abasinguzi n'ibindi wishema mutatina ya n'ibindi byeshongoro nkebyo so naba trainer wabana be yababiri bamuzinira at the same time ndi kumuzinira utakatandikire kweshongora ndakatandikire kweshongora because it was 2005 2005 wabino traininga ndi kuba traininga ndi kumuzinira obwire bwashika 2000 na mukaga no 2000 na mushanjo mu kwezi ko kubanza na joininga Mera Simwe urukwesho ogogo wekikona no manyamwena Goriasi nebindi mama Mera Simwe so namujoininga nawe yankuza so na wamujoininga urukuzina ndogo kandi ndukujoininga be so nabakurra hagati so 2000 na mushanjo kwezi kwa kana nashohoza my first song echo bantu beta yiso mwana wa Daudi Njirire Mbabazi banza watamaka pera icyo shongoro kinabiyandize kushoza bakandi baceta Yesu mwana wa Daudi Njirire Mbabazi Njirire Mbabazi mukama utanyia wa maisho gawe that was my first song okay abantu bakunde cyo shongoro echo cyagumizamu natandika ntyo ikintu cyakwata up to now ranga yatumji hati mwafuna jama kuraga mukwaseho kuruga uyatandika ebiyarabiremu twabisamarizinga twaheka so wale banka Peterson nayemerire nkaha ejeda chika kuruga ahiyarabire why not you iwe nangwa situation yawe etari nkeyi agwashota ko bilivingiramo okashabara hanga and then akakwita aho kwenda kwika nka Peterson anyway twagumizamu omukukura okazo mu training ngo mukuzino mukweshongora no boy no muntu warebireho ukagira uti yes ogogo umuntu at least nyenda ngungireho nyeshongore nkawe ningashi ninyije nyemerera haribajero nawe mbwenu ombeshongoza nabo manyengu nanyo mu rugendo rwo kweshongora akanyispire akamperezo muyimbo gwo kuzo mukweshongora no nyonyine binji kuko of course nakugambira abankurize Mera Simwe na Florence Musimenta nabo ba nurturing to become what I am in music kuko twazo mu inspiration no mshija in fact kimwabiruto byanje binabiri nishabira kandi ranga akakinkorera no mshija ubakweta Pastor Wilson Bugembe hey akakora ndo mshija ogwo to the extent yo kugira ngo recently omwaka gwahwire akanyeta hakansaye wabariya bareba ko nkarebe simu direct yanyu ukahurota kavuga nashemerwa ya twatura ntwe meeting mu concert siyo mbivuru turkweshongora so one day akashita msamo ya yari nayishongora
amangam kama gashuma abantu bimuka bataguraga but who is this? And remember that man ekansayiri mu abanyarwanda bingi n'abafumberana n'abanyankore so kwabandi aho umwaka gwahwire yanteresi na tungesimu from his administration yanje Peterson ntwetenga twine 40 days of crusade so ntwenda ngo benitwe what nikitwara cyo kureta akambuza ati nikitwara cyo kureta na jantu mukama bani wakora namya nyinshi kwenda next kimwe amashitage motoka batsin kama shitage motoka ni umuntu okuba no shaba ngogire nangwa kugambira ngo how are you yaheza kugambira koko no so navuga nazayo banyacira for sure God akakore cyo kutangaza people so dance 2019 was your year my Jesus I will never forget that year now again to show me how 2020 in fact ana berogo mwaka tigubara tukashirayo kugubarogo nga gugugu nambwenu kunda bena abanyine myaka 2 no bare abukubogugunshazi berekira obwatanika kugambira muri ya 2 so ine myaka 2 apana myaka jireke ntuza kujigamba onyincha kare anyway ne Peterson onyine studios kandi ari natugambira story ye mpora atwamuhura kurugahe yatanchire kwisia na hate but now Peterson nyanda tuzaha kintu ekirigeni kigenda omisho ekirigi kiteganise ensi yona COVID-19 pa kurugo byatandika lockdown quarantine yokwasireta iwe nkomuntu iwe nkomuntu leke bya cerebro ne bya Peterson no mweshongozi tube tumutira harwaje iwe of course nyowe nkomuntu lockdown nyowe ndi umushijo wamanyirire kutambura kurunde sente ndi umushijo wamanyirire gukora nyowe bintu kushitama kandi uri umushijo ine family hadana naye kuguma hamwe nkaho Mbasa kukurgaho umuntu aterese mate mpaka namba Peterson kandi oramaredi nabisi anyway umuntu owamanyira anabera umuntu owamanyirire kutambura kurunde sente kukoro irebya celebrity omirime ndije yabutosha nimpurira kwatankeje ngiro kankoma ngunguma hantu hamwe abakuba nabandi live Facebook obunabaninyija nareba nobuza abantu ngo oyireho kunaba ati program yawe yizoba nebirye actually banza wangambira because plan yizoba no gikoro ako umuntu nakira umukasheshe onaba wawe ine breakfast oginywa uhize kwato muhando boheka baga according what you do zakora ningo zakoronde cyo rakora kunka kushanga ngo umukasheshe no cera onaba oyetebekanisa ushitamo umuntu ureba TV ekutama bwene uzasimu bikutama ubyama ugaramuka ati numunonera position zo kushitama mwene zo kubyama subira mwenu ubundi nango ubundi uhuranke misinde y'imotoka nirabona byo nazonka tizakira bo hitwa bakutura mutawu nati bikushobera mwenu rahanga twere buzima so iwe mwene kwase torya hati bore okay I'm not feeling well reka turije mu cyo munsi tuze nko mweshongoze na mnongo o gospel hati yo quarantine lockdown ne kwateta nko mweshongoze waza kuzokera beshongoze bona mboye nabo kuba nakutungira okay echo kubanza on behalf of all ninga ahabwa beshongozi bona whether gospel whether satura mazimagaranga kankugambira ko bihano kubi anabel ibintu bigumire tukozera loss omurichi concert zit echo kubanza cyabyona icyo kintu kikataha mu turiyo tuza kufataho mu Easter days and numanya ngo abeshongozo mu Easter days ni mutu kutungira kasente tuba twine for example kanyere bookings zitakubarwa nkabanyine bookings zitakubarwa nkanyine concerts zitakubarwa zina benyine kwe performingamo benje nangwa bafundero muri yebyo so tukatunga loss kandi nekindi umwishongo zitamanyiriye kumuteka unana nangu ayiye azoko noku so when for sure achi okay abashongo zitabamanyiriye ko batekaho bakabareka ngani ndeba ngo igine yo time yiba bahire mutwaza kurugo muri yebyo mube mutwinire fire nambwe nati nkanyuki kabo cijwire ekitabo cijwire for sure baburiyo mwishongo zoriyo nondeba
in this period otakubasa composing bakureke oryo kwashobora otaye akubaka mukire akense cecekire akuru kubasa kwata peno kahandike cyeshongoro kikata ekitabo kijiro wawe no kijwire composing byahwayo natandukana rero ngutsoma ariyo ntuza kusoma so twa baturekura bati otwindire fire akaramata it's a new hit akaramata kashohwiro turinzire burinda just kweza tukashutinga video. Okay. Yes. So mweno watugambiraho affectingire namnonga no mu shows zimbere mutekakire munonga. So iwanka Peterson abo kwanyenda tugireho akire tugarike tuzine mu tkoreke. So kanye nkozireke. Yes. Njiriye ni kubuza okarantino mu kwiyaho okunanga okuhandika wanja ngo kitabo kijwi okozire ki ekindi ningashi oyegire mu ki omu karantine omomo iwe nka Peterson iwe nko mweshongozi wambuze binkoziremu echo kubanza ni nsima rahanga okumpa amagara kurengu yam ambasise na abasa kuba ncina amagana mbwesha bafire abajungwa bine sente bine bariya international health what noni mbakiza ki rahanga ni musima abo kubampira amagara ekindi ekimbase koram as Salvation Army Music Talents Uganda. It's my company ningashi, it's my where I belong. Salvation Army Music Talents Uganda, led by Peterson. Tubasize kugenda twahayo twa donating for my you know I'm a former student. Obure kukigamba naguma ninkura bari baje ninkugira ngo kakireta abo kuba naninye shongora ha abantu badonate nje abantu badonate reka turijaha ncanje ngo Peterson tiniki yahire ningashi turiya sete takagizira taza bambe anabero nyura umushinga gwawe gumiza mo tugambe. Okay ayambe shwantakari hati tubasize itwenkabesho itwenka nkekibina cyanje kanye mu Peterson Salvation Army Music Talents Uganda ekirukwembero wa Peterson tubasize kudonatinga omuri ba street kids. Okay. Nko kuna atandukanye nkugambira the former street kids. So wijukaho ahi wakuri. Nijukaho barumuna banje bakuru banje. Yeah, no mureba ngugo ariye nahereza ho ba street kids ko kwa yina tugambira. Yes, so tubasize kubahereze cyo kuriya. Abukumbwire nkobu abantu batekateka abantu abarije oshango muntu konka abantu abo tihino rukubatekatekaho tubakubafaho. Tubakubafahamu mbabareba nkabensi yanagire nkabensi mwen kankubuze kuno jangu pastor wile taratu yambere kutfo kwinduke kindi erizo kunyamba mwen kaniza kwinduke kindi erizoba nativa hata nakurubatsero so ndebire ngo nyowe kacheka imbiri nyine twagenda twagura muceri twagura inyama twagura soda imagine no mu karantine uko twateka twabahereza konka twabaragira keeping a distance mwen mwabegesa ebibariye batugambira gukora. Okay, yes twateka ikidomora twajya ngo banabo mu ngaro ne sabuni nabo banaba barya bashemererwa icyo nimanya ngo ruhangana isha kutwereza umugisha nabo icyo nyere kusima buri muntu wena ojoiningire Peterson MA Salvation Army Music Talents Uganda mukama bahereza umugisha. Okay, thank you so much Peterson kureba ngo noyokoramo omurimo basa kuyamba abantu nicyo cy'abantu bakubana bagira ngo manya aho rigire ijuka aho warigire reka kureba wagira akuwagiraho okebwa aho warigire so ugu mwamureba akagarikira nyuma yahereza nawe yijuka atikuruno jangu tino muntu wankwasira aha mukono kurutariho ahaha. Anyway nibije binakwasa kubuza Peterson kanturena no bwiye bugene bugenda konka turi kuhendera ngambera oyegire muki omu karantino ecyo kubanze kinyegire mu karantino omuntu wena wabo kiryo munsi oyi no mwityo orko basa kugamba omanye ngo ibintu bishaha yonane bihinduka cameraman wanje mpurire. Yes omunso mwabano wabo kino mwityo no itya kano kimanya ngo basa kutambura mwen kanjire ngo kine sense itanizo muntagira ukimanya ngo shayo n'ibintu bihinduka nahabwecho burkace kona koyine gabana na mutahi wawe kandi rika kwipankiro mu nsomo ibintu mukasheshene bihwaho pe osangotini for example ababibi n'amamotoka marungi gariyo mukaga parking inakantu kabene karaba WhatsApp aha umwana yagambira mutahi we yamuterese mwambye ati atubere tumanyirire kugendera umurengero va
atumuntu wakuza kubankanye ni Range Rover tugipakingire wanchenga so oboine Range Rover oboine Jeep oboine ki the truth is oine kumanya ngo ryo muntu nkabandi kandi kindi yega kwatanisa na mutahi wawe buruka cikuna koine kariye na mutahi wawe otetwara ko wahigura ko bece kintu kitwegise ngo buri muntu wena obori serebu obatori serebu oburi yo muntu wabutosha tuwenera izoba nitushane kitukwetenga neki rahanga kuzaga amagara gito akatuwera katuyamba tukamakinga sure ngo twena twaturo mu life yo kuyambangana. Okay, thank you so much Peterson umwamuhura ecyayegire muno bazagumizamo otwegiteho aha Facebook otugambire ko kuna nakugizira okwa kwetebekanisa then still nko Peterson yatugambira ecyayegire muno yona basa kutugambira karantino mu oyegire muki as we wait kureba ngo 2012 byaho twagenda ninga bagaraka batwa ebinde Peterson wire buri kugenda nyenda ngo otugambire ohetebekanisa izota after this after a lockdown twarga lockdown karantino oyetebekanise kukora ki noza kubanza wakora ki kintu cyo kubanza echo nabanze cyo kubanza abako ntireba ko ine karayina period ngakugambire show yanjye kunkati kwamya abo kuba akeneza kubaho mukwamsha nicyo kintu cyo kubanza cyo kwenda gukora nyo yakubiririye yo kubanza kunka kandi techo batati kiri kumanyisa cyawa kiti techo basaninga tokamanyire obi kumanya akuba tikumanya Peterson nanye tejera matukura ngunoza kuchera sande yo kubanza oryo muchachi no tuambuze navuze cyo kubanza cyo rabanze gukora Peterson tuambuze achiro kudamu kwe korwakana nizo muchachi apa chachi no chachi fine ninza yu kokati ntuza yunka sande service aho bwana okumbuza ngo sande yo kubanza ngaha nkwata jeje cyo kubanza echo gukora ni okay niza kuzo muchacho of course echo chirumu nakwibira bizamu echo chirumu cyo kiri ya line up echo mwenu hati kanko no hungika nisa noze kambuzi yori yo nondeba no hungika nisa achi nabwako batari mushabi mumanya kare twatuguraga emyenda tujibika chika Christmas tuzankani watu shanko mushinkiwe birakatete yana hekasiye ukankwata bashine akakitojana no katera simiti po kugira ngo bakore bata bampurire bande konka this time umwendo gwabikire Christmas gwiyo tuzo mukanisa tuze kusimara hanga so first kindakore oboryo murokoro batori murokoro ryo mujuno batori mujuno dini yone yo kushabiramu oshemire kumanya ngo ekicyawa no kubanza kuzo kusimara hanga okukirizo tafire koro nabandi bafire. Okay, Peterson turukendera nyenda ngo afite akagiro omukuzina sima aha abantu abagizi bawe abariye fans abariye bare TV West and then otushabire and then tuzine mpaka turija ninyenda kusima mukama ahabwa ba reba imwe n'abari bareba TV West mukama baherezo mugisha kandi mwe bari kunda TV yitu yaburengera izoba. I'm proud of this TV because nahikuzaona na waza timeline za Facebook yona aro TV West because I'm so proud of our TV yoni nge huriramu because kuno jangu terizire abeshongozi bamwe ko shongoro nyankore n'urundi rurimi tabakomanyiro so we thank all management na nabona ba directors abakugitwara icyo nico kubanze cya kabiri ni insima fans banje kuruge ku 2 na mushanje ubu natandika kweshongora my first song yeso mwana wa Daudi na hati 2020 mutwire nanyu mutwire no mumpe mirimo yanyu mutwire no munyeto mabagaganyu mutwire no mumpo events zanyu zeshongora kandi munshashuro eco ningisimira rahanga ninyenda kusima mwena abakwagira Peterson omiringe takushana bakugure byeshongoro bye abakusharise byesho everywhere. Okay, bagambira abahagizi bawe eco bashimiye kubana bakora umukire nkaka and then turija aha nimba kunda kandi nyenda mugume muhurire tinkwenda kurura makuru mabi from you now ekindi kwenda ekinkubasha batu nabo mu ngaro na sabuni dukarabe mu ntoki ni sabune dukarabe mu ntoki ni sabune ni sabune dukarabe mu ntoki ni sabune neza n'amazi meza yes tunabo mu ngaro ne sabuni abafumbira kazi abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mwese ndabinginze dukarabe mu ntoki n'amazi meza cyane. Thank you so much Peterson mukarabe mu ntoki n'amazi meza ni sabune. Yes. Okay, nawe mu ngaro na ne sabune making sure ngo wakora naka sanitizer. Yes, wakora naka distance naka keep distance. Yes, keep distance
making sure ngo wakuratira ebiragiro bya mwebembezi w'ihanga ari natugambira kandi obase kuruga kureba ngo embereji yaterera mask ugende nayo yewe no munyarwanda baketa baketa agapfukamunwa Yesu agapfukamunwa anyway omwana ana betu no mcha thank you so much kureba ngo wanyegitaho kuruga obutwatandika shahemwe kwistia and it's a Friday of course tuino okuzina muso David owakabitereza yake shongoro tugende enjoy your weekend turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikoma turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikoma imigambi y'abantu siyo Imana kandi nuko bayigenza sikwibigenza Imana ivuze ngo yego nawe wavuga oya komera turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma Imana iguhaye umugisha nawe wakuvuma kandi irakugenderera ko kwiza ijambo ryayo kandi nakwigibesha oya none komeza utera imbere ibyo Imana yaduteguriye turi hafi kubigera turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma ibibazo tunyuramo ntabwo ari umugabane wacu iyo Mana dusenga iri hafi kudusubiza abandi batuvuga bazagaruka badukora mu ntoki kandi baduhobera turatera imbere uyu mwami Yesu azatwicaza n'ibikomangoma iyo twaca mu misozi Imana kumwe natwe iyo twaca mu muriro Imana kumwe natwe iyo twaca mu migezi Imana iraturinda hari impamvu ituma turirimba hari impamvu ituma tumanika amaboko hejuru tukaririmba mwese nimuze tubyinire Imana yacu kuko niyo Mana nziza iraduteza imbere yewe Daneli we komera humura ntacyo uzaba yewe Daneli we komera humura ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba